last key group sige damakta prize pili na bagi damakta stage ki matak ko kutsage mingoy na gitsa da bada honorable MLA lamlai SC Sri Khongpantapam Ibomsa yaragadi stage matakta nagit pinuk na ba nolukchari Sri Taunauzam Mohindro Singh, Vice President, Imphal East District Bodybuilders and Fitness Association, Coach Super Gym, Stage Matakta, Nagit Pinaknaba, Nolukchari. Dr. Sarangten Ibomsa, IPS, Commandant 6 IRB, Stage Matakta, Nagit Pinaknaba, Nolukchari. Sri Yumnam Dev, National Judge, IBBM Advisor Amba, Stage Matakta, Nagit Pinaknaba, Nolukchari. Sri KSS Bhakta Kumar, 10 times Mr. India, ex-warrant officer in the Air Force, Pride of Nation awardee. Stage Matakta, Nagit Pinaknaba, Nolukchari. Sri Angom Porington, Angom Ningthau Sanakunung Busu, Nagit Pinaknaba, Nolukchari. Sri Sobrakwam Punca, Mr. India, Busu Stage Matakta, Nagit Pinaknaba, Nolukchari. Masjid 23rd Imphal East 2026 Nasayadagi Hujib Pawusatar Kuda Mayam po naman ako biri magiti Ujay stage na lepe ba yung bona fide ora ba do final result of po kada bang haki manungga ay ba kasi ba bona fide body figure sing asi mayay kaban isa po na magtagi lapu oga Pabasinjak siya ka sang nain hajang sajen to kana asiyo ba sani photo buki lam masida competition thok kana masi Imphal East District kasi gi ba ahan ba ani suba ahom suba mari suba musun mga suba ke mana si logidur garamaduna ladies and gentlemen asiyo ba sangle nasida library ba pai puna muna hatta ba mayai ka ba disa puna ba si na thoy ere ba afaba sejak siar ka sang naina Asang sajen kawuna, apa bahasang delay niya sa hayib. Ado kisumatak ka, sang nainat tum sa apa, ado ka, tungan ba, apa bawa kalun, an ba, ado ba, si healthy mind live in, healthy body niya sa hayib. Makoy si diet, sleep and self-control. are three main pillars of ALI. Bhajana tumba, bhajana saba, bhavisya saba, aduga isana isabu, ngaksya ba, ahom masina, aksang bhajana bagi lambini haidna hangai singa. Irame maramatuna masi endiri ba, ladies and gentlemen, kwaipun mga asyong competition si urbo matunga ay na yun da hangraga ay lekay da ay isa singa. Una magda asyong pa makalbi kajen na sito na sang nay na sang kajen tawra afaba atong pa niyoy ma papapunay ma oila mo na da Imphal East District Bodybuilding Association ng All Manipur Bodybuilders Association na kasi what ka ng user ka sa competition ni pagkokyo. Thank you.
Fifth place Kim Manar Sri PB Navigita Bhakta Sri Angom Porington Angom Ningkaw Sanakon na stage team Mayayda yang sinbirat na ba Nuruk Sili. Fifth place goes to game number 21. Certificate Amerikes Kusin Nabinaba Maluchari. Fourth place team Manasi Kusin Nabinaba Gidamaka Sri Yunam Bim National Judge IBBF Advisor Amba Nagpapit na ba Maluchari. Fourth place goes to club number 28. Third place की Manasi PB Nava KSS Bhatta Kumar SST Mayada Nagpapit na ba Maluchari. Third place goes to club number 24. Medal case certificate Kusin Nabinaba Maluchari. Thank you very much. Second place की medal si UP Navigita Bhakta Dr. Sarandin Ibumcha IPS Commandant 6 IRB yang sinbirat na ba Maluchari. Second place goes to club number 29. Thank you very much. First place goes to club number 25. Bhuvasige medal UP Navigita Bhakta medal UP Navigita Bhakta Sri Hamraujam Mohindra Singh, Vice President Imphal East District Bodybuilder Association Coach Super Gymna only medal UP Nava Maluchari. Bhuvasige case amadi certificate Kusin Nabinaba Sorbapam Bungsa Mr. India की मायके देखी case amadi certificate Kusin Naba Maluchari. Thank you very much.
Ambagi Finance Secretary amadi nasigi asigumlaba 23rd Mr. Imphal East 2026 District Bodybuilding and Fitness Competition nasigi convener oibiriba Sogapon Sanatoy National Judge ki maigi dagi linyat kupinaba volunteering Champion of the champion, Mr. Imphal East 2026 goes to from number 25 Aiba Sige Champion Trophy si Pibinaba Honorable MLA Lamlay AC Sri Pambatambang Ibon sa Ibay Nigi Kusin Binaba Dalok Chari Zoydep Thongam Amba Zoydep Thongam Amba Champion of the Champion yang ako yung officials at di PID sing group photo ng kami na nabagitang galog sige sa noising may ayda ng sendiraga Costa, laibin na ba product to laibin na ganang sinjeri all the members of the Amba and all the members of the Imphal East District Bodybuilders and Fitness Association, please kindly welcome on the stage. Stage staff, ako yung officials, ambagi, official kunamag, ako yung Imphal East District Bodybuilders and Fitness Association ki official kunamag show stage staff, nagkat pinaba sa lutsari. Photo session na ba, kami na namin yung kagdadalog lagi. All the members of the Amba, kindly please kindly welcome on the stage. And all the officials of the Imphal East District Bodybuilders and Fitness Association, please kindly welcome on the stage. Thank you very much. Nasigi dignity listing na. Ako yung nasigi sa Tuansi Cebu, Roy Bapawa, Ming Tabuba, amadi sa Roysi Cebu, Puming Tuba, amadi nasigi. Asigong ba sa Tuansi sila? Lengguran ba, Uweng Lutsasing, Zumzumgi Course, Trainer, Nasing ba, amadi, Pingan Electronics Media, Light di mating pambiri ba, Sound di mating pambiri ba, Pai puna magtu ngasi sinjal anjari ba organizing committee ki mai ge haga to pangachari amadi madam chupada ako meeting interesting amadi ngasi gi asibu baba championship asibu mapun han beri ba pai puna magtu sinjal anjari ba organizing committee ki matni lagi november ko sa bagalanya na amo na haga to pangachari. Thank you very much.
Nasigi asinuglaba championship asi Sinjalanjali organizing committee ki maigai dagi lotion jare haidra lautok chari just diamond kakalo